Beletrina uživo. Znači, knjiga priča Nevidljiva žena i druge priče fokusira se na teme starenja. Zašto ste odlučili napisati knjigu baš o ovoj temi i kakav je bio proces pisanja te knjige? Odlučila sam se zato jer sam sama tražila takve knjige i željela sam malo više na tu temu pročitati i onda sam nekako ustanovila da je malo zapravo takvih knjiga, čak i u autobiografijama poznatih ličnosti žena, glumica, političarki, ima jedan aspekt koji je meni nedostajao i za kojim sam ja zapravo tragala, jer je to inače moja tema u romanima, a to je tijelo, starenje tijela. Imate jako puno knjiga, biografija, romana i non-fiction knjiga. Ima puno knjiga, non-fiction knjiga o starenju. Ali kakve su to knjige? To su uglavnom knjige za samopomoć. To su knjige, nekakvi priručnici koji vam govore o tome kako se sa 70 godina možete popeti na Mount Everest ili možete ići preko oceana sa jedrilicom ili ovakve nekakve stvari. Uglavnom stvari za koje bi čovjek trebao imati jako puno zdravlja i novaca. Ali dakle, to su te, ja bih rekla, tipične američke knjige koje nekako imaju tu jednu svijetlu, optimističnu perspektivu u odnosu na sve, pa tako je onda i u odnosu na starac. Zašto bi danas čovjek, drugim riječima, ne mora biti star? Jer u čemu je problem? Problem je u tom da je starost jedna, kako bih rekla, neproduktivna kategorija i neproduktivna u smislu komercijalizacije također, jel? Stari ljudi možda ipak manje kupuju nego mladi, pogotovo te neke gadgete, neku potrošnu robu i tako dalje. Dakle, nisu oni tako strašno zanimljivi. Ali, kažem, mene je najviše zanimao taj aspekt tjelesnosti, pa sam se onda tu pozabavila tom temom, čak neki je napisala o tome, dakle, non-fiction, jer mi je to nedostajalo, a nedostajalo mi je zato jer se meni samo naravno počelo ovim godinama događati da naprosto ne prepoznam sebe u ogledalu, da pogledam u izlog i vidim neku ženu tamo, ali ne prepoznam u njoj sebe, što mislim da je vrlo česta pojava i jako puno mi je žena to rekla da se i njima dogodilo. Dakle, to bi se recimo moglo ovako shvatiti kao jedna najbanalnija ne motivacija koliko povod. Ja? I to je taj neki osjećaj da nešto, da ne nalazite u literaturi neki odjek, da vam nedostaje, da želite o tome više znati, pa onda obično se meni dogodi tako kad nešto želim znati, a ne nađem u literaturi da to moram sama napisati. Ne? Tako je bilo i ovaj put, a proces nije bio različit od procesa bilo kog drugog pisanja. Imala sam problem da je to zapravo velika tema, jer starenje je velika tema, žensko tijelo, starenje ženskog tijela je velika tema. I onda, naravno, imam različitih pristupa, taj non-fiction pristup koji sam opisala, pa onda možda i fikcionalni pristup, sigurno toga ima, ali meni se nekako razriješilo to kad sam odlučila da ću pisati u malim formama, dakle priča, da će to biti zapravo jedna kolekcija priča. To me onda nekako oslobodilo. Zašto? Jer u pričama vi možete pisati, odvojiti najrazličitije male komadiće, neke teme. U jednoj je to posjeta, to je ta naslovna priča, Nevidljiva žena, posjeta psihologu, pa onda, ne znam, smrt majke, slaganje garderobe, mislim, najrazličitije fotografije, dakle, najrazličitije momente te koje vas zanimaju možete upravo kroz te male forme, kroz tu priču nekako uhvatiti suštinu toga, jer mi se činilo da
bi pogriješila kad bi išla u to kao recimo ili u fiction ili u nekakvu veliku non-fikcionalnu formu. Pomenuli ste prije da ne postoji puno literature koja se bavi sa tom temom u smislu starenja tijela i starenja ženskog tijela može. Pa čak i feministička literatura se time rijetko bavi. Zašto mislite da je to tako? To je nešto jako zanimljivo. Jer mislim, s jedne strane postoji cijela nego više tih industrija, ali stavimo to pod jedan zajednički nazivnik, a to je industrija ljepote. Dakle, u društvu, u našoj zapadnoj civilizaciji postoji ta industrija ljepote. Naime, u svakom društvu, otkad uopće čovjek postoji i ideal ljepote ženske. I dugo vremena je ženska ljepota bila jedina ulaznica, da tako kažem, žene u nekakav status i u mnogo toga, jer žene nisu imale puno drugih mogućnosti. Imale su otprilike, njihov izgled bio je njihova sudbina, jer su u patrijarhalnom društvu to tako smatralo i tako su ih i tretirali. Nemojmo zaboraviti da su sva ta ženska prava koja mi danas uzimamo za gotova zapravo vrlo, vrlo mlada, kad mislimo na civilizaciju, kad uopće na povijest mislimo. Dakle, ne znam, 150 godina prije toga, znate, bilo je nekoliko tih crkvenih sinoda, još prije nego se crkva raspala, naravno mislim sad ovdje na katoličku crkvu, ne na katoličku, zapravo na kršćansku crkvu, prije nego se raspala na istočnu i zapadnu, prije nego se podijelila, a i poslije nekoliko sinoda crkvenih gdje se odlučivalo o tome jesu li žene ljudska bića. Tako, to je više puta na tim crkvenim sinodima dolazilo, kako bi rekla, na tapet. Više se puta o tome govorilo. Ja? Tako da sva ta pitanja oko žena su dosta, ja bih rekla, nova. Ja? I onda govoriti i dok su same žene došle do riječi, trebalo je također dosta dugo vremena. I izraz toga je i feminizam i recimo eksplozija ženskog pisanja, bilo da je bio non-fiction, bilo da je bio feministički, teorija feministička ili nešto drugo, su 70. 80. 90. Međutim, i to su također žene i svi smo mi podložni toj industriji ljepote, čak i nesvjesno. Nije jednostavno se uputiti u drugom pravcu. Dakle, nije jednostavno, dobro, feministkinje su onda, ja se sjećam toga kako su bile protiv visokih peta, pa protiv šminkanja i tako dalje. Čak je, nekako sam ja to doživjela kao neki sukob između istočno evropskih, ne bi mogla reći feministkinje, jer tada mi nismo bile sasvim artikulirane kao feministkinje, ali zapravo smo bile feministkinje i zapadnih, kad su one došle recimo u Beograd 78. godine, zapadne feministkinje prvi put, jedna Njemica, jedna Francuskinja, jedna Italijanka i tako dalje, i one su za nas bile šokantno odjevene i šokantno bez šminke. A one su bile šokirane našim izgledom, jer nama je bilo jako stalo da nekako, kako bih rekla, ako vi ne možete kupiti, ako nemate izbor kozmetike u dućanu, onda vam je jako važno da nekak se namažete, budete lijepi, predstavite se u tom nekom svjetlu. Dakle, mi smo bile, drugim riječima, previše namazane, bile smo previše bimbo za njihov ukus, a one su bile pak za naš ukus potpuno šokantno nekakvim širokim, šta ja znam, haljama i tako nešto, to kod nas još nije došlo, a mi smo sve bile onak jako, mislim, bilo nam je stalo do toga. Tako da, nesvjesno čovjek potpadne pod tu jednu kategorizaciju i u smislu godina, ali i u smislu, zašto spominjem industriju
ljepote. Zbog toga jer danas postoje, naravno to je tržište i u pitanju je komercijalizacija, sva moguća sredstva na raspolaganju nam stoje da ne budemo stari, jer nije cool biti star. Pa onda, mislim, od toga da žene pod normalno boje kosu da ne bude sjeda, čak i u Americi jedna žena osnovala pokret da žene imaju pravo da imaju sjedu kosu. Nekima ta sjeda kosa lijepo stoji, nekima ne stoji, ali u svakom slučaju da se prikriju godine. Jel? Dakle, tu imate i kozmetiku i onda kirurgiju, onda imate tu vitaminsku industriju, prehranu industriju, vježbanja, sve je to u cilju toga da se prikažete mlađima i da onda ostanete, pa recimo tako ćemo reći, u navodnicima, kompetitivni na tržištu, a zapravo koje je to tržište? To naravno ne može više biti seksualno tržište u navodnicima, nego su to uglavnom krpice i takve stvari da gdje pogledate danas recimo između mode za starije i mode za mlađe nikakve razlike nema. I mama i kćer će jednako odjenuti traperice, jednake tenisice, mislim to je potpuno izjednačeno, a opet sve to ta tendencija da budemo mlađi. Međutim, mene to hoću reći, zbog toga mi se čini da je i feministkinjama bilo jako teško izbjeći tu zamku, jer vi ako hoćete nešto drugo, vi morate zapravo se posebno potruditi, ne? Morate posebno se potruditi da se ne odjenete na taj način. Jel? Tako da tu postoji još jedan, s jedne strane, dodatni element tog truda da drugačije izgledate, da se odmah vidi da niste vi taj bimbo, a s druge strane opet kao žene, biološki, odnosno dakle kao spol, ne kao rod, prirodno, više se ne može reći, mislim čak ni prirodno, žele izgledat, neću reći dobro ili kao nekakve misice, ali najbolje što mogu. Jel? Tako da mi se čini da čak tu nije bilo, i onda mi se činilo nakon one knjige Kamile Palja nije to bila Kamila Palja, čekaj, kako se, moram se sjetiti kako se ta žena zove, koja je napisala o menstruaciji, zapravo o tim 40-ima, 50-ima. Vidiš, to moraš izrezati, to moram se sjetiti kako se žena zove. Nije Kamila Palja umjetnosti piše. Nije Kate Millett, sad nije. To su godine također. I to spada u priču. No, uglavnom izgleda kao da poslije, mislim, u tim starijim godinama zapravo i nema života za ženu, jer ona više nema tu svoju biološku funkciju. Sad opet vratimo se na tijelo. Što se događa s tijelom? Niko vam neće opisati, teško je to opisati kao, mislim, u toj knjizi mojoj ima jedna priča o jednoj ženi koja je u vezi s mlađim muškarcem i u jednom trenutku ona stoji pred ogledalom, recimo ima tu negdje između 65 godina, možda stoji pred ogledalom i gleda sebe. Dakle, taj jedan kritički pogled na sebe, to jedno osvještavanje svoje tjelesnosti je ono što mene zanima. Upravo taj jedan trenutak, jel? Neprepoznavanja sebe ili prepoznavanja čuđenja, a zatim i straha, jel? Pogotovo ako ste u jednom takvom odnosu. I to nije, rekla bih, generalno u literaturi osviješteno do kraja. I zato me to zanimalo kao izazov, jer volim taj tip tekstova koji su transgresivni, gdje se ide u nešto zanimljivo, novo, o čemu nije puno pisano, pa onda sam se nekako to usudila i o tome pisati. U pričama pišete o tom konceptu nevidljivosti, pa mene zanima, može li ta nevidljivost ikada biti prednost? Pa ja mislim da ona je sama po sebi prednost, jer mislim zbog čega bi neka osoba koja ima
80 godina trebala biti, ono u jednom smislu više nije vidljiva. Ali ono što se meni čini ovdje da je fokus, on nije na socijalnom. Dakle, u socijalnom smislu to je isto zanimljivo jako, ali o tome se piše. Recimo, piše se o tome kako se odnose ljudi prema starijim ljudima, postoje sad čak i neki novi zakoni, pa da li smjestiti roditelje u starački dom, pa ako ih ne smjestiš, šta s njima, pa onda penzija za te starije ljude i šta oni uopće rade, koje su njihove želje. Mislim, uvijek ih se tretira, ja bih rekla, kao neku socijalnu grupu koja je na neki način potrebno joj je nešto, ugrožena je socijalno i to je sve točno. Međutim, meni taj socijalni aspekt nije zanimao, nego me zanimao individualni aspekt. Što se tiče tog socijalnog aspekta, rađena su istraživanja i pokazalo se da, recimo, žene su puno zadovoljnije kad su starije u penziji, jer su i dalje potrebne. One su još uvijek u toj funkciji ili bake ili nekoga ko pomaže ili nekog ko je jako aktivan ili nekoga, i to nemojmo zaboraviti, to moramo imati cijelo vrijeme na umu, da 80%, mislim da je 80% ili 70%, neću se sad zakleti, ljudi koji održavaju kulturu, cijelu kulturu su žene. Dakle, od kazališta do filmova, pogotovo do knjiga, kulturu održavaju žene. One su te koje gledaju, one su te koje kupuju, one su te koje odlaze, one su te koje u tome uživaju. Dakle, njima kad prestane radni vijek, one su puno manje same i puno manje ugrožene i osim toga se druže zajedno nego muškarci. A muškarci zašto? I to je vrlo objašnjivo. Zbog toga je muškarac kad izgubi svoj posao, kad ode u penziju, on gubi moć. Dakle, gubi ono iz čega proizlazi sam njegov identitet. A to je prilično šokantno i pokazalo se po istraživanjima da jedna od prvih stvari koja ugrožava život je gubitak posla. Tako da tu postoji razlika. Ali kad idemo individualno, onda je naravno razlika od žene do žene i svako ne doživljava jednako tu starost. Međutim, kažem, opet taj jedan, ono o čemu vi nećete naći i gdje biste našli nego u literaturi opis tog tipa usamljenosti. Jel? Kad čovjek živi sam, kad mu umre partner, taj osjećaj propadanja tijela i taj osjećaj bolesti koja nadolazi, strah od bolesti, dakle to klizanje, neka vrsta klizanja u jedan zastrašujući zapravo s te strane period koji slijedi, a koji ne mora biti zastrašujući, ali za neke je zastrašujući. Nevidljivost možda može biti prednost u nekim drugim situacijama, ali kad ste kao socijalna grupa nevidljivi, to nije dobro, jer društvo treba pomagati takvim ljudima i ne pomaže dovoljno, da pače ih ignorira. A u individualno mislim da ljudi baš nisu sretni kad su nevidljivi. Puno ćete puta vidjeti, recimo u apoteci, naročito sam to primijetila, kad stariji ljudi dođu u apoteku pa se onda raspričaju s apotekaricom, pa pričaju o svojim nevoljama, mislim kad krene to s tim bolestima i lijekovima, onda pričaju. Onda mislim i na drugim takvim mjestima pričaju zato jer su usamljeni, nemaju s kim pričati, ja? I zato jer su nevidljivi. Tako da mislim da možda to ima neke prednosti, ali kad si star mislim da ih baš i nema. U knjigi pišete i o tome kako se suočiti sa tim da nam ostare roditelji. Šta mislite da je najteže kad se trebamo suočiti sa tome? To je stvarno teško. Mislim, nije svima jednako teško, ali uglavnom ljudima jako teško.
Evo sad nedavno mi je prijateljica imala mama i ona je već dugo godina bolesna. Ima 80 i nešto godina, imala je 80 i nešto godina, već dugo je bila bolesna. Bila je već nekoliko godina u domu. Već ju je zahvatila demencija i bila je već u hospiciju. To nije neočekivana situacija. To je situacija u kojoj se zapravo, ako bi racionalno razmišljali, očekuje svaki dan da ta osoba umre, zapravo da se više ne muči, ja? Jer to ima i taj element bolesti koja je teška, koja te uništava tvoj integritet, dakle tvoju ličnost, pogotovo demencija i Alzheimer, to je jedna bolest koja uništi čovjekovu osobnost. Dakle, sve je to jedna situacija normalna, jedna situacija očekivana, a ono što me uvijek iznova iznenadi je kako ta smrt dođe iznenada, kao da je ipak nikad ne očekuješ. Moja prijateljica je naravno bila potpuno izvan sebe, iako je znala, iako je to očekivala. Svejedno, taj trenutak kad se dogodi je veliki šok. I strašno je potresno, to i skoro u svakom slučaju koji znamo i koji je normalan je da to potrese, iako je očekivano. Dakle, taj jedan paradoks te situacije je u smislu pisanja jako zanimljiv, a onda slijedi ono što je možda čak i najgore, a to je čišćenje, spremanje ormara, recimo. Meni je to bilo strašno traumatično, pospremanje iza te osobe gdje ti onda kao da razlažeš tu osobu na te neke male stvari koje su njoj nešto značile i sad se ti toga moraš riješiti, pa kao da je zapravo pokopaš je, stavljaš je u jedan metaforički grob po drugi put. Ja? I mislim, u takvim trenucima nema baš puno pomoći jer su to jako emocionalni trenuci. I nije čudo da se o tome teško piše i teško govori, tako da mora čovjek zapravo smoći snage da bi o tim stvarima, da bi ih artikulirao. Može za konec, kad ste pisali tu knjigu i kad ste razmišljali o staranju, što je vas najviše iznenadilo kad ste baš se tom temom intenzivnije bavili? Ja naime mislim da sam ja došla, da sam ja u poziciji u kojoj možda drugi pisci nisu. I da je to meni nekako omogućilo da ja idem u tu temu koja je očigledno, jer vidimo po tome da takve literature baš puno nema, je zastrašujuća i nekako zazorna. A to je da sam ja kronična bolesnica. Dakle, ja sam od svojih mladih dana stalno imam tu jednu kroničnu bolest, bubrežnu, i već sam preživjela i 2 transplantacije i 10 godina dijalize i da uopće ne nabrajam što, ali hoću reći, ja sam od mladih dana osviještena to će sad zvučati pretenciozno, ali o smrtnosti čovjeka. Ne? Dakle, koliko je ta, kako bih rekla, opna skoro između života i smrti, koliko je to zapravo blizu i koliko nam je to sve tu. Mi to vidimo i osjećamo, ali ne želimo o tome govoriti. Dakle, ja sam u poziciji čovjeka, kronične bolesnice, koja je preživjela, koja u odnosu na tu svoju situaciju imam taj jedan uvid malo dublji možda, i onda me to stavlja nekako mi se čini da mi to omogućuje da ja se okrenem prema toj temi, jer mi ta tema starosti nije zazorna, jer kako bih rekla, za mene je doživjeti starost velika stvar. Ja se cijelog života borim da ostarim, tako da ne mogu se tužiti na to, jer ljudima ta starost dođe isto kao nekako iznenađenje i nekako se teško prilagođavaju. Moj muž koji ima 77 godina
je recimo tek ove godine počeo govoriti o tome, joj, pa ja starim, pa ovo, pa ono, i dotaknuo se nekih tema koje se inače u životu ne dotiče. Međutim, ja s tim temama tijela, smrtnosti, artikulacije tog osjećaja da sam stalno na rubu, ja s tim živim cijeli život. Onda mi se činilo da me to, evo, da mi je upravo to omogućilo da toj temi pristupim na jedan način, zato jer, kažem, starost je za mene nešto što sam priželjkivala. Pa utoliko sam u različite pozicije. Puno vam hvala na razgovoru.